Sakit Nabi sang bungong kembang hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud karam ngan sukren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyo dumna mesehana ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umat lun bejut bena birasa dum malaikat netran ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterum donya warid dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka yogoh nebalot ya Rasulullah tamang Fatimah necumba dada bedah Aisyah necumba tala Safiyah ni ba kenang bandung